Sana mutegeri wa Weru TV ni ntubakuthoro kigwatanira abo tukiri mubango jwa twario mari etombeto wa Purity ngutanga kuria no agiri na ntukwa narwa tuketha tukiarairia mantu jegie gucokanira na aciari riria bwethirwo bugiatania wi mwana kana wi mwana kiri muciari waku, that is uti mwana ukura ki muciari wenyo na miaka 50 na tumbi kuthwo gicokanira na muciari waku ukaigwa nkoro yaku anyway ugwe ukaigwa nkoro yaku ati no atirite muciari na tubati kuthwo kithengera kiwe menya moni tugwatanye irumi tutizi nyonto bo manto jatu da tukithithaia tutikumenya ukethera wenyangiria BC wethero ukithithio unto pura pota kenya muciari wa murumithia nto amurumithia kinya muciere oku kana mukuru oku wethero ukimurumithia na gintu kiu giakara gikuthangikaia na aro tutikwariria muntu uria utikuthangikua ni unto bou ni unto anyway omuntu nethera wa ena choice ya woto mbiko kinyiria muntu kwira sorry utumbi gukinyiria muntu mamkukwira sorry so turariria muntu uria wonthe ukuigwa nkoro yawe ni kuigwa ikimuremera na kuigwa aciari bakwa imbati kubera sorry kana tucokanira withiro uri umukuru utigintu kia ibu kiriau igitagaria riri nene na tubati kwithira ukibakatia ni utuga gukatia na tubati kwithira ukibareta close no tukwina ora uthurire muciari uthurire atikwenda kugunya ukiringaringa mwiri gajwawe atikwenda buru nuntu untuburo othithirie iburia bumbite kwithira buki kwetawa gutema ntame no atemere ntame na ndena tubati kwithira ukibagambia ja aciari baku nikienda bakethwa bagigwitikiria ndene yao na bagithirwa baitikiria kuigwa sore iria untu tantu batithurana karibu sana mam kiri mubango jojo twariuma na ndenda withirwa gikethia mutegeri ngakwira we smart sana. Asante sana Purity. Thank you. Muga mutegeri gwetu ibu bwega ntucemania Jumatano ingi ndongira mwathani atwenderete na ibwega kwithuranira kwithirwa ugwatanirite amwe na bauti karibu. Aya sana mam nkethirwa nkiuria igitene riri ria ana mwana kwithirwa bakithurana na muciari muntu mba kuthugania turugira kana kanini kana kanini utuketha kaicitha iria gakwitha maybe gakitura chabuni chukari tutikwariria ntu jabau turariria muntu mukuru muntu adult tutikwariria mwana inyo secondary tutikane abau twambiriria university gwitaura muntu ethera wena akiri ciawe akethirwa akwatiria muciari nethera yakwa ena ururu bo bwingi sana ntu neje oni ndakurerera na wendo na ndakunenkire into bina na wendo kire giatuma oni ugatuma wite na siri uchurie munda jwakwa kenda ujukie roni kana uchurie ni gweta guchurie tu uchurie taitu uchurie ngari withirwo ukithithirio untu japo nimbi ndiriariria mantu nuntu mantu ja marito na jomba gutuma muntu agakua nuntu bokostuka we muciari kire giatuma ugotuma nkonwa kana mbiwa ni amba imbi iratuma mwana okwa akinyithia antu au ojore Ayubu ombere kwithira akiuga igitene rimwe rira ombere kwithira kinyamarangwa ethirwa akiuga ndakarikirwo ni untu ndirakirite bunkarikira so ukethirwa wengo ukiuga jaijo mantu jambo na bangi nikinandi jeja kiriu ni murungu nimbi ntathithia muciari ukona akiregret iguru ria kuma mkwena mukinyithitie kana ukona ukinyere antu amwe mutegeri wethirwa ukiona muciari nyate kumba gutega nyuntu bontu buro muthithirite kana ari methori jawe jakaraja kiuma ntu bo mantu rero kuthithia iyo ntu withera bibu burito mam ndenda withera ukiariria ura tubati kugambia aciari betu igitene nyakire muciari ura atikwenda kuona buru umwira sorry untu bura butithithu kukani untu ni bukarikire kana ibwakarikire ibwa tumire mbuga muciari ajunyi high blood pressure kana ajunyi mirimu ingi nye nkoro ni jaga ni atomba kugambia muciari uria ukimwira sorry nyonto jamu ikirumi nyaketha atakwira urokara jeja automatically bugakarika automatically nyonto muciari murungu baire mam tugambia aciari betu atatubere sorry wega sana Purity nontu bakona kwagirite twaririo untu bubu bura bwa affectaga families cietu na njira mwanya mwanya mbere mwana uri ukoserei kana ukoserete muciari atigwa athuri tibu bwega nontu thaira muciari athuri kana nkoro yagwe tigwiritwe ni mwana
mutegeri gwetu kinya mwana uria atitaga ona mantu jamega na aretaga nontu igita rionthe muciari agatigwa kuthari nkoro pengine nagire nya blood pressure nontu bwa mantu jaria mutonyithirie kijo nwitire waia taito kinya thandukuni atije nwitire gwaria na nyomora ira na taito ira runi na ate kwije na ndi munda tejone kajo kwendwa muciari uria na igagua athuri na inya muno na akeja gukua athuri ugo muthemba jou kwire mutegeri gwetu gwore mwana umenye utiona mantu jamega na ndikira kina bata igwe icokaniria ki muciari uria kaora nontu naku turirwa utimenye jatire kairwa kunkake wi tayari ekuromba urekeri kira kina bata itira muciari waku pole pole chwanjira nontu kwibo baatiritie aciari menya yani bathithiritie aciari meya jantabarako jaria kinya batikumba ofisana kinya na metho kwina njira nyingi muno cia kwiria muciari waku nikenda ukomba kumukinyira umwira ndekera baba ndekera mami womba kinya gutumana womba gutuma kinya atumisi ba Murungu bakwariria na aciari bara kwina makanisa jara aciari baku betaga womba gwita kiri atungatiri bara betoka abera itu unimba atiritia aciari bakwa na itu burua nkwenda bombere nchanira bomba kunthikira na antu bara ba Murungu nontu ibeta ku worship kanisa eneria aciari bara bakabathikira na beta bakabaigwa yani bakaigwa nthoni ciao na bakaenda yani kukureta ugo kiribo nikenda bomba kwaraniria thahira bukaraniria na aciari baku bakuthikira kinya gwa nontu bwa nthoni cia antu bara ba Murungu kwina njira ingi kwina babaku mukuru kwina ba aunties no batikinya bobongo kubachwa kwina muntu ura ugo wi nthoni kirigwe yani bwithero bwina nthoni nawe muntu ura omba gukuthikira nomba gwita kwerenchanira ku kira kirio nagwe nontu kwerenchaniro ti kwerenchaniro otheri ko kamba kuibangania ugita kire aciari baria ugeta njara intheri ituchwe kantu karia bakaigwa ukweli mwana ukweli akwija gutwira sorry ti witochwa magana jaire uga ijo witite kwerenchaniro najo womba gwitoka kula kinya karegwa ukauga aciari bakwa ndeta kubathinjira purity ndinama mwana ugu aciritaniritie ukweli akagura ndegwa nontu bakwija kuthienjira aciari bawe kana nyanthenge ekwija kuthinjira aciari ya kubera sorry umenya aciari bau nongo baina wao bakirega gukuthikira kukira kirio ugwe chinyie romba Murungu muno nikenda nkoro iria mwathani akomba guci soften kana gucioroya thaira ugwe muntu uri ugatumeta ukurombera urekeri nikenda bomba kuthikirana na kinya ugwe thaira ugakinya kiribo uge na mugwambo jwaku baba ndekera kana mami ndekera muciari ura no mwanka agakuthikira na agakurekera lakini thaira ukomagaria nkoro nontu na kurerere urakura ambo rikane ere mwini orwembo ugaga rikana wenda kumenya ura wanganaga eta maternity utege gwone ura wanganaga ukija gwikumiria muciari no muringira kibara withiro ukimenyaga wa utanganaga kinya ruine wari kanyumu kanini gatikwereka nyaka thiaga akura endi na aru ogukura no kugita inya iugo gwikumiria muciari na kinya mwanka wakinya to an extent ye kumuruma muciari ura akathura nkoro yawe gakuthara ko unandikira kirio ugwe chinyie cicokere nikenda womba gwita kwira muciari ura ndekera na waromba urekeri ndinama muciari ura no akaigwa iromba riaku na agakurekera no kombo tura maisha ja mega nontu akeja gukua ati kurekerete igatuika kirumi na kirumi kiria kikenderea na generation ugwe rietagu kethia no rumirwe nago rietagu okwa akare yani akare ura ukoko yani mantu jara ugo wengo mwene ukurukira ijo barietagu bara bagaforo bakakurukira kukira kirio reke niturigerie irumi gutambana generation kukurukira kuga rietwa sore rietwa ria ntemo ithano sore
na mwathani akaonekana. Ibaga sana mami mataro ja mathongi ngakwira mutegeri ithro kiandika SMS gukurukira 40321 gatote break tucokere na kwaria mantu ja kwithro kiuga sorry biria biretaga kana imunya kajwi kujweja garira wauga sorry no kethro kiumagaruka. Ni Wero TV. Amwe na ntetura tukubanganiretie uro bweru ari atongeria bakiama kia Jubilee kumeneria campaign cha UDA Tharaka-Nithi. Gavana wa kaunti ya Tharaka-Nithi Muthomi Njoki kuria kari batharaka batikethira bakiringaira kura mutongeria kinyore kwa Jubilee. Abonda amona mandeva kwareria gwitia kwa maguta ontobura bwithirite nende bukione ko banyilia ora kukea. Na kirentangurutano cha wantu kethira nende tukumenya kiankuru kyoko ni award ya mawa. Watanira na oni wona chekinyathe mwanusu kumenyithine ingi na njira endaya. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo ingi kathumba. Tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Betagwa Kathuri Murungi inkuboromba Meru wondigire kura chia Senator wa Meru nikenda mpumba kuma nara Senate ndeta mbesi nyingi muno mashinani mbese iria igatumirwa kukiria Meru na gwitiria Meru kuma rere enanga karia mbese iburu nonto eune nguge ya Senator kuhakikisha mbese iri kuja Meru si gwitira Meru nguge gachiomia nchoke mponde sheria nyingi sana iria gusikana na manto za devolution nikenda na sheria itumirwa ni gavana wetu omba gukira na cia Meru na nda Senator wa Meru nkomba kuleta mbesi nyingi kuma na kwa national government komba gukaria mbesi kabisa na nkomba kinya gutunga sheria ile igateithia gavana kuthondeka ngui chonde cia Meru ile ikwenda. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for a spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the matchday 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Life channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. AJ ni Wero TV.
ibwaga sana mutegeri wa Weru TV kugwatanira bo tukire mubango jo twari umari gitwambita wa Purity Nguta na ntukwena arua tuketha tukiariria mantu jegie kwira muchiari sorry kana gushokanira na nata ubati kumugambia nikenda bukethera bukiganwa kaire kirumi giteka gwate gitatambe gitikethirwa gikara jaru kwa chirura rwitharu gitamba kunthe nkawa karibu sana mama. Asante sana Purity. Ya na tukwithira tugikinyira antu uria ukagambia muchiari te kabagite nyamo kibaretera mburi no at least bakuona at least nuku chi Umenyenyekea. umenyenyekea na ugwichokanire na muchiari ni na muchiari twire mbere kira tukwaririo ntubwa kushokanira kia cheri utwire no twendete after murungu ino uro muchiari ethera gwa kwenda endete na nikenda muntu ruti kwerewa nata muchiari ethera gwa gintu gietumi akerewa Mbere ma we mwana no bati kweregwa ati muciari murungu obairi na nontu muciari murungu obairi nikio nontu kuona muciari uria akeja kuthura agakuruma gikigwata o taura kinya murungu nawe akeja ikuthura iogwe utiona mantu jamega kou nandikira kina bata no bati kweregwa muciari murungu obairi uketherwa igita rionthe ukimuinyia iria no kimwejaga icima ria ririagwe kou nontu bwetu migiki no bati kweregwa muciari thaa iria athura ati bati kurara athuri nontu tije akethira agokira rukiri blood pressure no ite akamuringa na muntu uria agakua ugo gatigwo rumi so nandi the best thing mutegeri gwetu ko bati kwithura gita rionthe wi tayari ekugaga sorry kwaatiria muciari especially nyajana baba ukura kuomba kuona bugwatania muciari no karinga kibara ugaciitira rikana muciari murungu obairi nikendo kamwa icima ria ririagwe nawe ugatura utharimi ukeja kwithirwo ukiuga gasore ki muciari egita rionthe ugo wita njirene ciaku ukionaga mwathani kana ukitharimigaga na njira cionthe o thithia kauntu gaku ukona gakutharimika niki muciari uitete migambo mega tu once you kana ukurukira gugwe auga mwana kwa tharimo mwana kwa wari magare urokethaga mwana kwa waitaga ngugiri iro tharimawa mwana kwa tara jonthe okathitha yare ureta na mbere kuona mwathani kou kanywa ka muciari kana migambo muciari tumenye ogoro bona arua ithairwa ina gitumi gikinene ndene muturire jwetu ukona urori na inya utegagwona ati muciari atena gitumi rikana kana eta maternity wone aria akuritire agwonkia mutegeri gwetu mwanka ugo womba kunywa karia agwonkia mwanka womba kuria turigo akurumia muthere kwambiria gukura mwanka wa kurongana urongana mwanka wa kinya to an extent ekwithirwa ati ugo thai utetegaga muciari neka wimenya ira kire ukaria nontu niki na gukuririe ciuria atiri mutegeri gwetu akethira na gutere kana kethira ugwa gutwika expectant na ugwe na kuritire uratwika ruji rwa kioro kana keja kwithirwa ugo ciarwa na aregere ukumenyera ugwe ri korie ugo kumuonia na arwori na inya withirwo mitete na muciari ni muntu winetu muno ndene muturire jwaku muciari kinya kethirwa thai kaina kironda kana keja kwithwa kajitwe muciari uria aina gitumi gikinene ndene muturire jwaku uromba kitharimo mbere muciari uria ateathikira aya mam kethirwa nkiona ati rira antu bethera bario baije kuga ibwega ende batije kuga sorry ikutha kwina gitumi kia withirwa wetete kweguchokeria muciari nkatho kana kumwikira nguo antu buga amwikire nguo ende muciari still kwina untu akamatite ikwithirwa kwina gitumi muno Purity nontu bwa mbere ntuko jaira ithero ntuko yenene muno ere muciari ati imagine kwithirwa atigi na kauntu nkorone agukamatite iguru riako
nonto thaira ugwe agatega one imupangirio jo bangi na tentu kwe mona tijere mwanka watuma ngugi twite ni bumbikia nkagire kitharimo ati neka na baba baciumitie mwanka babangania kukinya to an extent ye kuga kabejite kwijira kitharimo kiuni ta muciari ou nkoro eu yani eringika na inya muno ntuku eu gwitire kugira kitharimo na nonga muciari ntemenya ina nkoro ya obiti akirega guku yani gukurekera ntuku eu nuntu bakwithirwa ati na kuona ogwe mantu jara jonde ugote onaga beta gwatuika kineka bagaturia maru na mbere mantu jonde akamba kuga nara ndararia ngo atiritie ndekera nontu ndomba kwithwa ngo atiritie nyanke menya na ante kumenya bethairwo bakiromba urekeri na untu buria ibwithirwa bwina gitumi muno nontu nteto ira cionde muciari arakamatite ntukwira purity cianaga yani wogo gwanaga uthambire nteto icio cionde kitharimo urikirirwe kwou untu buria ibwithirwa bwina gitumi muno kwou no into bitha bigwatithenwi ume bwa gucokanira we mwana bugacokanira bwe nini bwe kintu kimwe arira wethirwa ukiuremwa kwithirwa ukikinyira muciari oku tuge ekoro mono ibethera wa bena nkoro yana bao na ndi mukuru akethirwa atikwenda kuona mwana uria na ati ubati kuthithia mamnyuntu mukuru aregere nuji mantu jangi kubati gutumanira kana babo ku akarega kubati gutumanira kiama akeja kwarirwa ya uncles kana akeja kwarirwa ya antu bangi bara bari close kiwa kendete kiria nyuntu muntu ugire akeja kugita mwirika jo nkumugita nkumugita ngingo kwa ungino ngania menyoro thithia na mwana uku na ndi antu au ikwithura kwi gukumo indi na rikumi muntu gacwaga njira cia ume mbere ukaromba murungu kenda ngai omba go soften inkoro era imbugire okairi no ntuti untu bobo mukire murungu no te bu mwathani ati umbaga ngai athithagia mantu jara yatumbike kakire anandamu ko ndi nama uti untu murungu omba kuremwa ibu na thaira ugo gatumana nyango gie marombo gwatwa maromba muciari ura kenda soften inkoro na etikiria sore yaku ndi nama murungu mutegeri gwetu na igagwa na omba go solve that situation igakara ura ugo kwenda gukurukira maromba kuna ndikira kina bata yes nduguti baba le okwina barietagwe bara omba gwita inyoka ukabekera suti on byabu yabagu lakini utumba kuthithio u abagu ari moyo kana utumba kuthithio unya kwa ari moyo koga swaju chini uria muciari uria agatuika convinced mwanka atendi kiatho kiu ni kenda akomba gwitikiria sore yaku iguku depend kinya nate wa mukoserete bungana bubu utuma mwanka auga woni nte kinya kiatho ne kiu so ambinu cionthe ire cigatuma muciari ou atuika convince kwija gugwitika ni kenda kirumi kiu ikomba kwebera ibwaga sana mam nyonto ba mataro ja mega na ingwitikia mutegeri ukumba kuthora kimenya urobati kuthithia riria wethirwa ukiatiria muciari waku nyonto ugikaranagia muntu no muthithiria ga untu indi thaimwe nyaminanuko yetu nituma tukatiria ciari betu buthuku sana na kauga sorry ki muciari wakwa ndikwena ro kibindi nyonto wethera wange gukosara thaimwe na ndi ni gitara kuro kwira I'm sorry na ithiro kira muciari wonde ari I am sorry ijaro thithite ethro in-law kana ethro muciari waku muciari wonde ora waatirie ithro kimwira sorry nkauga gato ethro tukithirigiria mubango au mbeta wa purity nguta tukona na ntuku wingi ni Wero TV.
Every day, over 15 million members are transforming Africa. Equity. Karibu member.